Cuk ta do cari keberi kelara karang kapi teh. Tak iya jong. Imun beni raja bisa engkau selok ke belir. Cuk sing sandi masalah sengkau ben raja mi paki bengi Jibril. Bener jancare kero jong. Tak bah nambai mosom bah tepalang Jibril lo. Lu udah mau mobil teh. Raja bro tager nih terus teh. Cuk lah kon karo guna jalan. Keng mon pas mobil terus teh tebus bi rajab jong. Ambu kuten langsung kona gente kodung boy. Porkelap. Are dai koi teh, sering ini nak termasuk bersesepo. Ketika kentar koi kecari kasilan. Bence bede apa-apaan teh, tak kempang kelir waki teh mun larem. Oh iya jong kina. Munda yang kau entar kon cari kan. Keng saya nggak kaki de mana. Maren mun cari tak tanggung jawab. Sapa apa mau sona. Bah mayu jale torian. Oh iya teh. Jadi pas kerja nak kan. Cek mobil pas eram pas rojer. Pun boleh pas sahabat di matang harga diri. Mun pas mobil agak apaan saharan dari kalangan kerja. Mun pesen tak seberapa. Ben-benih tak eman. Cek pesen 30 juta. Cek aram begeder bener dan ku tak cara bisa ko. Bene pokok atatang kemepah tatang kede sampai ngiding. Cek kak tuan sahral sepaling netral ya irah pas mobil dan yang elejen. Hari ya, atau kok sampai akal karang deh ya. Sentar geraja pria. Jap. Meka keral. Tak iya jawab. Ya nak tahu jure. Kun boy kaki gayan. Ya rukun. Beda ya jawab. Aduh, ya Allah. Ini ada lagi mau mobileran. Tahu jawab. Lesong kok pikiran setir. Apa? Saya gelesong. Lu jawab. Mobil saya begedikan koro. Mobil siapa jawab? Apa kami tanya dia? Beda apa? Kuatannya ya jawab. Pona mobil ruah. Beda rampas ya jalan. Cekak tuan sahran dari kok tak kok jawab. Siapa aja saya rampas dia. Ya tak tahu kok jawab. Mangkan kok denar ya menjelas ke kakek. Sekap ini kelakuan ribet dikenan nakap. Menggolan kok seporan aja. Mobil Roslina benitan. Arudin aja. Dek remah kakek jawab. Lu mepah ke di mobil orang kakek jawab apa? Kok tak lemari ke berde kakek. Mun mobil tak aman, cek begedi ke sengko. Kok cuma gede mobil jaya ke rumah. Kok yang termedat. Ajaire ada dan berjalan ke sana. Billahi sengko bekto jaya ngocak. Kok sekali ate. Peles tengah tere. Tanggung di mulai lambang makai itu orang tak gina. Kok tak tahu man dibagian mobil orang dekirnya. Sempang kun setir, karena kok geng sakit, ngidingaki caca nejai.
Iya kok sepora nak kita. Aduh, imun dah iya kakek kelero sahara kan kok ya. Cari ngaji masalah pribadi nak kakek. Me pas engko ilibat ke dalam hal masalah dia. Iya. Mun perkara mobil dia. Tak kira setia tepus dengan koran. Tapi benih setia. Menuntut setia yang kau tak bisa nebus. Bulan kau setia tak di apa-apa. Jadi Tina mungkro keng perkara mobil ruang. Tempat biar kita harap. Muni rampas sebijai sebeki. Si ada ngaruh urus nengkok benijai. Di benih urus nejai ben kakek. Mau nejai re sampai arampas ya jalan. Kakek tak usah orang. Kok mulai lambat bagus ben kakek. Engkau iban tobi kakek. Para kerja ngejai arampas ya rok jalan. Aji urus nengkok. Kebela saya nggak kerja. Oh, iya munda iya. Sehingga engkau ben kakek atretan benih kros setahun 2 tahun ya. Sehingga aja rosak marga ji engkau ben kakek ya. Lah. Lagi lah mulai. Urusan mobil lo tempat biar. Tak usah kebeter. Billahi keng tapi jair sampai arampas ya rok jalan. Kebela keng kore. Tak usah kebeter kakek. Iya. Kore temu wajan kakek ya. Kore temu wajan ya. Iya. Kok mau lihat? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaki Jai. Iya, Barek. Lanjut. Beda apa Jai malam Jai? Andi parlo Barek. Perlu apa? Iya, engkau ada nare ada beka masalah mobil lo. Mobil apa? Mobil saya beka di Raja bro Barek terus tadi kita tepus. Iya, saya kok entar nak dari ya, abi dia tahu ke kakek. Cereng mau kuda rumah kakek apa punya kucak sepo nengi kisah kompeni dia. Tetapi mun tak beri tahu kakek Barek, mun beda apa-apaan deki kok saya kelir waki. Tetapi tu cuma kok dan nak ya, de rumah cara nah mobil lebih Rajab setelah tepus. Keng mun tak tepus Barek, cek kepada cek Rajab, por kelap mun tak pekelar karena. Tinah. Kakek petenang tu Jai. Lu, gua wajan Rajab mobil lo Jai. Duh, Rek, cek le Rajab. Apa saya penepus? Lah, gua nak grogi ngajar dan. Tinah Jai. Lawanan. Cek pas kala ngosok. Bener kau tak tahu perampoknya dari ada Jai. Cuman cek ring kakir ya, ikut cak tang rakyat. Tinah. Engkau tanggung jawab neneng ide dalam mobil leban dia. Saya penting korca atau karan ya. Mun karo tengkangan ri ya Jai. Tinah pas ngangkui akal terapas Jai. Karena tengkari ya bisa cak bre, bisa cak demang. Demang ngenengi masalah tengkari ya Jai. Pening masalah tunya. Insyaallah engkau ki bisa membecek. Lari ya tak bisa membecek Jai. Mun masalah bini noreng. Tapi kalau pas nyata, itu masuk ke pampak. Ari tengkas tak bisa bebicek. Karena tengkangan ria, tengkas paling buruk mun kereng mutur Jai. Terus pada rumah tang mobil Rek. Lalitin Jai. Tahu sami rambe kakek. Pecan kok kapi. Letter badan di deki mobil dia. Oh iya, kan saya kaki bikot itu kocan sebagai yang sepoi di sekompeni ya. Iya. Ya, engkau mulia. Dapat tenang kakek Jai. Koncina masalah ya bedi gapur lu ki telepon gapur lo pur montan di acara ada nak pur bukan di barlo iya
Identos dina. Moda dentos Rajab malam barlo na masalah deh. Ngoker Madura. Ini agak jen lebur film ngoker Madura. Yalah. Ngoker Madura. Bu mate. Pak makan kepala dia. Ya malas sebuli Allah. Assalamualaikum. Salam Pur. Tujuh Pur. Beda apa Parek? Mi lemah-lemah, engkau serodan na Parek. Andi barlo Pur. Andi perlu apa Parek? Kakek mesti nekan lah tahu. Si Rajab magati mobil aja Pur. Yang kau ngiding sekopingan masalah dia. Le setiga Pur. Ejai rongoso. Ben montek tepus mobil wah. Acara akal-akal longku Pur. Hari tengkara aja Pur. Bagi beni tengkan dari bini. Karena dia tunya. Terus apa kegunaan apa Parek? Mi beda engkau. Yang kau tak tahu apa. Bener kakek tak tahu apa Pur. Pada ben seko. Kengkaro cereng kakek tretan nah. Mon pas kakek tak beri tahu Pur. Mon beda apaan. Tak pas ekelero akin seko. Bagi engkau yang kau jauh terlihat na Parek. Yang kau tak tahu dah ada kan? Salpur lah salpur. Siapa je barang ni beniki ke lah? Mobil orang ki berganti. Muncan ko mobil ro tepus Pur. Wong kita akan argaran. Karena mau celingkulin aja. Primis Pur. Tuti mobil aja ro tepus. Karena kau tulisnya raja Pur. Termasuk kau tulisnya kakek Pur. Duh, tak ada maki ya buru nak pun teretan serepot muda ini. Aduh. Itu muda ya Parek. Engkau mau levo ini? Ijilan Pur. Nih seragam Pur. Jap. 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 Deng merajap. Rupa lagi yang tedu. Siapa bu ini kan? Mi kaki Pur. Tak iya Jap. Ya ada nak. Engkau ada perlu. Beda apa Pur? Mi lemah lemah dina kaki. Tarun purun. Mobil rojap tepus Jap. Bin sambin nah. Mundin orang Jepang kempang meketi kaki. Duh. Ya kaki boleh. Bener tang pikiran ki Pur. Kaki datang denare bakul urusan mobil. Tak usah noro orang mau ngerokeng urusan dia. Ada lepacan kok kapi. Kaki tahu apa? Iti nang kotak rono ro Jap. Ida lung kesenang na kaki ben kepungan na kaki. Keng mon kaki susah. Engkau pada norok susah. Mon dia arah penggori beringi jemu mobil minta beri Pur. Mon kaki lakar ngangkep sengkok ret-retan nang. Iya beda cak cak anjap.
tak norok ngakan nangka na milo ketana. Iya tepak kang kok ria. Terus dia melepas dia. Iya munda iya. Iya ti ini bingko tepus mobil ro kasaharal. Aku dak remah pun termasuk salah na kaki de ro. Teti mun ring salah. Kutu aku kesalahan na TV. Cek ngalak karap TV. Malah tak akalar-karan. Iya Pur. Bener jangan kakek. Engkau renengi salah na Pur. Ia mun sumpah mana mobil di kakek tepus. Ia tepus tak apa. Ia yang menurusan PC saya tanya ke engkau kakek. Kau tak nak PC sekali. Ti namun karo pesaya bede. Mina kerena na. Cek ring ria termasuk tang kerepotan bentang ketodusen. Ben ketodusen kakek termasuk tang ketodusen. Iya munda iya Pur. Kakek ria termasuk teretan si coba Nora tapi percaya dia lemah. Kurang engkau ibu ninja magdian jeng kakek bi kakek tak beri. Dia mungkin lakar bi kakek ria tepus. Marah kemang pesena. Engkau sengunin naga saharal. Ti ne cak abok pak mau masalah doji cero noro apa jan singko. Duh, dia kakek Pur. Kok kare bunga. Sebuah pesen dibagi sengkok. Pengaran engkau semangka tak kesaharal. Tak iya pesen bagi kakek. Tak baca nak kelar-karan. Mbak bagi kakek pesen. Saya ngak buang bui ya. Nak saya ngak le. Tina kau pas mulia. Kita pun pak cari. Eta pusongku bi kakek Pur. Iya. Duh. Ini apa pelak ting setia ke Pur. Tuan sapuan kok tingin sama mobil. Tak beri. Dia kelar. Tahu keluar kakek pesenjong setejong. Seporana parek. Malam engkau tak sempat parek. Gila engkau ki alako. Teti engkau seteria ngetos lagi na masalah na raja proa. Ada remah Pur. Mari ketemuan ben raja apa? Iya mari ketemuan parek. Tina mobil ro tepus. Ayak gue demen pesen. Mulai di mana pesen ke Pur? Mil Kastelun. Icek dah kotor sini teretan parek. Nyari mandeman parek. Ndak iya. Tini kok gini nelpon saharal Pur. Lo. Ral. Denang kan di parloya. Iya dan tosi di nabi kok. Tulian. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ral, Iya Pak Rek. tujuh Ral. Iya Pak Rek. Ya Allah. Beda apa Pak Rek? Ini lemah lemah Pak Rek. Engkau aram ke mobil saya berganti raja perwaran. Di mobil wa bisa engkau saya tepus. Ayah besena. Lu, mi kakek sana pusat Pak Rek. Cengko urusan ben rajab. Ben sengko merasa maju ben rajab Pak Rek. Siapa sana pusat di mobil serojok beki mun beni rajab. Allah kalak besi dia. Mun masalah rajab, apa jangan kopi bacari. Sebenting masalah remare. Mun ada entos rajab, iya malam parlona. Kalah bisa jeral. Terakhir mobil dana. Engkau semamalia. Karena setia termasuk engkau sebertanggung jawab. Imun kakek anda ke peseri ya. Sepolan beni rajab terakhir tibi. Ken mun beda apa-apaan. Engkau tak tanggung jawab i dalam tengkader ya. Apa pada idem Pak Rek? Cek saben kok abentaben rajab masalah mobil dia. Tapi hari kan rek kere engkau bi rajab. Engkau cari di sikon bener ya. Mun masalah rajab ke kita usaha aku beter.
Karena engkau senyepoi neng bebteng karya. Leka kemon atoro atang perembeken. Tokar tade pesa belih. Kebadan aman, tentram. Tetih mon bede masalah tengka neng iti sekon penir ya. Cek pacarai kelaban kekerasan. Karena secara adat neng Madura khusus iti sekon penir tak nyimpang diri saya nyema perembeken. Oh, iya mun iya Pak Arek. Cek atuan sahara lere beni tanda ke perembeken, beni tanda ke bese. Kalau mun teh temu jalan nah. Mun le jelas jalan perembeken yang ada ya. Kana apa seri bi sengko. Pah mobil dia, sambil ya dan nak laku bi sengko. Iya perempuan lah pada mare. Yang ku abek ke leteretan Rajab ia minta asbor sebanyak. Terutama ada kakak Tuan Sahran. Selaku toko itu sekompenri ya, lecet ngerejet. Monde iya dari ya, tak ada apa-apa ya. Patang sepora kapi. Sekarang